Ko? 2 mjeseca su zajedno, a još se nisu krsnuli. A užas? Užas je. Za seks bez granica. Mi imamo jednu momku. Da nas puštite da gledamo. Ostalom, nije nam prvi put. Nije nam prvi put. Prvi put nam je zajedno. Zajedno. Da bi se bar podučavale, one Beograđanke, a u stvari iz Valjeva. Ovo su ti vanškolske aktivnosti. Vanškolska aktivnost, hoćeš da je beš? A hoćeš, daj. A one dvije Beograđanke što su stvari bile iz Valjeva. Ivanović? Na grčkom. Pa ne učimo mi grčki profesore, jel? Ani latinski. Nina! Čičoli! Tu bi se izgubilo čitavo naše odeljenje plus razredno. Portret sam zaboravio da im pošaljem. Kakav portret? Portret, brate, to mi je bio uslov. Pustite me, da ga... Shvatit će da sam ga lagala. Oće. Ostavit će me. Definitivno. Za to mi je potrebna tvoja bratska pomoć. Pa bi, brate, da naguziš. A ja ću tebe da povedem kod njega. Kiće mi stigle. Gdje si ti uvijek da znaš? A nešto se zapati. Nije on mali, a nije mu ni mali. Vojislav, mislim, zovu me Vojo. Stanko. Gdje si jebote, nismo se vidjeli 15 godina. Jel da leli, jel da lela. Stanko. Brat, jel sam ili ja sada